Goeie Deutsch, merhaba ben Nisha. بدرس كنو لسال سبيش بريومة برنامج درس بدرس هو بكن إيرو beş bölümü tekstkiye, metnekiye, misal metni, hem Almani, hem Bibel. Wäre die Bedeutung von Freizeit in unserem Leben. Wäre dvece teçvate dve maneya dema vala dijana meda çiye yani maneya dema vala dijana meda. In der heutigen schnellen und stressigen Welt spielt Freizeit eine immer wichtige Rolle. Dabei Freizeit demavala dabei jivi pergringe rola pergringe vi rojan kuzu derbast ben und per stressen. Van roji kun dünyada dabei per stressen rolek gering delize dabei Freizeit. Viele Menschen arbeiten lange Stunden und haben wenig Zeit für sich selbst. Pre insan demek drej saatin drej beten arbeiten und haben demek ken khodi demek können. Deshalb ist es sehr wichtig, wir pergringe die Freizeit sinnvoll zu nutzen. Yani demavala به کیف خوشی آنجی به فکرین دازه ترباش بکار بینن. Freizeit bedeutet nicht nur, weil ten nevatoya ko nichts zu tun, pertistan necken, sondern auch Aktivitäten zu wählen, وكيدن دبي نتاني pertistan necken, وكيدن دبي Aktivitäten gelek مروفت kare helbejere. Die Körper und Geist entspannen. بوان Aktivität hat دچه de وجود انسان und Geist رهي انسان de راحت به. Manche Menschen treiben Sport, هناك مرات به Sport können, andere lesen Bücher, هناك به Pertug dochinen oder treffen sich mit Freunden. Ja, به behavalen خورا تنبان هف. Solche Aktivitäten helfen, هناك Aktivität به Alikard Stress abzubauen, Stress sarchubavischen und neue Energie zu tanken und Energie nur helgern. Besonders in Großstädten ist es wichtig, besonders بتایبتی به بازارن مزن da erftischt مهمه sich regelmäßig Zeit für Hobbys zu nehmen. بدزن کی راست Hobby mrov beke. Wenn man nur arbeitet, gava mrov tene beschäftigt, kann das zu Burnout oder gesundlichen Problemen führen. Gava mrov tene beschäftigt, beskriegen, Tenduresti, Schädwende. Deshalb sollte jeder darauf achten, wie herkes göre hişyar be eine gute Balance zwischen Arbeit und Freiheit zu finden. Die Balance ke dnava kari khu dema vala da die Balance ke göre bewine. Göre denge bewine. Zusammenfassend, Herr David kann man sagen im Rotkarebeje, dass Freizeit keine Zeitverschwendung دما والا نه وک Zeitverschwendung im Rot دما خو تشتين والا در باس بکه
sondern eine wichtige Voraussetzung, sondern nicht eine wichtige Voraussetzung جبو دبی تندرستی و جبو کو مروف بکیف خوشی بجی دبی گرینگه فرایتسایت جبو وان گرینگه دبی بله والنو تکست ما بفی هاوی بو ایدارم وجی هنتشتین بون وجی هنتشتین بون اگه عجبان شکرم اخورا من بعجبینن بل عجبان دنیا بکن شیرو بیک بکن und hun mir bishopinen از پر کیف خوش بین درسه که نو بیگ اب خاطره و ببینین کیف خوشیده چاو